وقتا کو ام الامور موزیکه بندیره دنارن و لیدانا و امور گهداریت کن اموها هزر دکن کو هم چیکرن هم جی لیدانا و امور بهسانه لامشاشن چمکی چیکرن او هرگیلی زیاده جرات خواستن لیدانا وجی دوی کو کسکی پروفیسیونال لبخه او امور که کفنه و بشوای امور دفعه جالی کسن اولی و دهات بکار آنین. لدسان داویه داد ناو آهنگن کردان داجی تبکار آنین. اگر ام بحثا ولاتیه کی کردیه سرتی بکن کوجه باکوره کردستانه ابی بینن کو بشیازه که پر بالکش لیوی آموری دخه لی نتنه لیدان افدما 8 سالانه آمور به دست خوچه دکه دوی فیچارا چاوه رو دایده ام بشیازه چیکرنا آمورا بندیره تماشا بکن. بندیر او امورک جنیا موزیکیه و بچرمه آجالان کل سر تارین دارین ته وزلاندن ته چکرن بگشتید موزیکا اولی ده تبکارانین لبلت شاهی اندجی شخورا جیکی تایبت کرتیه بندیر دبک و او امورک ساده به لی چکرناوی نه اوقاسی حسانه و جیرا کدک گراندوی بصدان سال او آینن اولی ده هاتیه بکارانین لو ما دیروک که ویه کوناره هیه او اساس چرم حقیقی تشکرن لبل جار جاران چرم چکر جید آوا کرنا و ده تیب کارانین هلبت جوره چرم کود چکرنه ده تیب کارانین خودی باندوره یل سردنگه کش آموره درد که فیصل افدمک دریجه کوبکاری چکرنه بندیره و مجوله او هم چید که و همجی ماموسته لیدانا آموره سال 1988 ده نافچه سرد kurtaran yani sernavê Kurdî Misrîce ji dayîk bûm. Dema heft salî me mala xwe anî Batmanê. Li Batmanê bi rastî bavêm ji alê Sêrtê, dayîkam ji alê Batmanê ye. Wî demê de mesela li alê Sêrtê yan jî li alê Batmanê hinek dawetê me çêdibûm ser müzîkê, ser erbanê çêdibûm. Mesela wî demê de dahol tune bû yani sistema dengê tune bû. Davet ter teneb ser erbanê çêdibû. Car bi car bilûr jî hebû bi erbanê re. Alaka min ê ser muzîkê wa dest pê kir. Pêşî min daweta re me dît. Dema dengê erbanê dihat rihê min zaf kêfxweş bû bi rastî. Dema ez 18 salî bûm me erbanekê kirî. Ez wî demê li Batmanê bûm. Min erbanekê kirî bi danî malê ez çûm mektebê. Dema ji mektebê vegeriyam mirêm dengê erbanê tê. Min got ez ê me bala xwe da dengê, me berê xwe da dengê ka ev deng ji kur tê. Belkî min got derdora mala me li Batmanê dawetekî çêdibe yan jî çi ye mesele çi ye. Ez çûm min çiqa berê xwe da dengê erbanê me dît ez hatim ber mala me. Ca me dît bavêm lê dixe ez nizanibûm bavêm erbanê lê dixist. Dûra min got bavo tu lê dixî tu erbanê lê dixî erê got kurê bavê min erbanekî daye bavê min hediye kiriye. Yani ev tiştekî ji malbatê tê bi rastî. Lêdana bendîrê ji meriv re hêsan dixuye. Lê ji bo kesek bikar be lê bide, divê bi awayê lêdana wê zanibe û hay ji rîtm û muzîkê hebe. Lewma ahenga dest û guh gelekî girîng e. Hostê bendîrê car caran performansên muzîkal jî pêk tîne. Kêm zêde di rojek an du rojan de ew amûrekê dikare çê bike. Helbet ji çêkirina wê re karekî bi hûrgilî divê. Piştî ku karê çêkirina wê qediya, ew ji bo pêkarînê amade dibe. Kesên ku dilê xwe dane vê amûrê tên ba mamosteyê xwe yê ciwan û hewl didin ji bo bikarbin xwehînî lêdana vê amûra taybet bikin. Hostê me jî vê hunerê ji malbata xwe wergirtiye. Car caran ew û bavê xwe tên ba hev û performansên bêhempal derdixin.
مامۆستا ئەیەمنە ئێ یەکەمین باوی من بوو من دەست پێ چێکردنا ئەنسترومانە کرد وەک وەدیت چێکردنا مەسەرە بەندیرێ هەوانی 8 ساڵە ئەز مامۆستایەتیە ئەلبانێ دکم و سەر چێکردنا بەندیرە دەخەم هەر کو هۆستێ چێکردنا vê amûrekên bûbin jî dêj bo demeke dû û dirêj ew dengê bi efsûn ku jê derdkeve xwe bigihîne guhên muzîk hezan hêja Bawdo, Rûdaw, Stenbol.